ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. KMLA Sutengah Saipung konstituensi ke Kong Santa Mary Shila, Kelatih Tengah Iba Vincent H. Pala, Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee, pada keju kepor Ubadeiru MP ke Shillong Parliamentary Seat, dah kebekentok ke Julong MP Jung Kolong Thek ke Mupana. Ya kini KMLA ke Sutengah Saipung telah kerana ke Jengalang ke Blok dan ke NPP Amla Remblok, ban penitui ke Dr. M. Amperin Lingdok ke Kertong NPP, syaki election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Seat, ke Belalong hakap South Treatment tau benai rempang. Kalapan pau bagi kat santli kisnam ki ba ulalong komu MP hakahi marwe ke sngau la kumba udai upana kumta kala kintui ki pai ba banjit MP no da ka kemi kawan pet ki jinon kam jugi khod ki kiti tengah kwa pensial pi de yu bat pi jan kani ka parti yang ni ke NPP to kawi ka parti wa khlan ba kwa Meghalaya tangwa ama ongi kadang klan kadang bentok ibu kejing kerku belai di to cerkai I somu di MLA na po Janja Hills I kata betit sokuman cucui wa ke candidate yang I nak NPP to kabadan Amperin lendo sokuman ini dia ta Muslim Araja kat candidate to I to NPP wat to man ga MDA government to yo kerchan saka UDP tahun Muslim to M ketre kethet yang kepak parti yang ke candidate yang ide yo yang candidate yang wasio kemen adu kata to awi keman be manu kewi keman be wa krech tom kawa pat ya karoi ke par yang woro ke state yang yo bat pijan ka hini to wasosen de job kawi keman be nga oi pi nga personally wa chamaka mana ka por ye chem ye klami to ka kawi ka wa perkhat bha ka menta ka roi ka par yong kanika state Meghalaya yang ni nga ko pun siwa pi tipai pi jan ka to apu yong late arjin do ka kon yong late Peter G Marvin yang tero MP manu MLA do manu puyung kala manu kama MLA kate nga opi hagani hajar arpuso to penjok emuramika yo ka nam guram yo upayong ka tengah ko ong piheni por hap up bon kini gi he yo into the club gi ngalai jo ba batai bi hap up ya kijing pencoy ya ki parti kajek ulai iredoi Isyo ba ham up ya kijing pencoy yang ki ba dur ke bi pencoy ba ke NPP to ka parti kawa bangsa ke parti kawa perkhat ya lade ke parti bon jag hajing pencoy ka pun yo gi pi kijing bakalai ki tengah oi pi hajing hajing yo nga hate ama so house nen dang rangana jukra parti yo nga oi pi kam gani ka parti NPP myo ire ba I boro I kra lang nado honorable chief minister yang I Shri Conrad K Sangma nado Sir Preston nado Sir Singaw Halang Har I boro di kra lang syurup nga oi pi ham sio thok bakalaya gani ka parti yang I ka parti NPP to ko bi ka parti daw ku chakman Sesiau ba, hei Muslim arajar puso. Ngasio kau MP, artok ni api unung pama, UMP yang ni, ni api mana mo?
kat san stem da manu kamu MP ngasih ada tok panai tengah awak pi ton jadi da ketre da kebeyong i ka madam amperin lindo upun jok amburomiga yo pat ko i komiti yong ka hagane ga Meghalaya yong i tengah sio da tok por jadi da kebey tomar kamu yong i ta sio ba ngakam ke MLA yang asan suka saya pun konsensi kerpat jori piboro hagani ga amlarem konsensi niau amlarem konsensi sio bahaya kerjang ya amlang wengi nak yang ni ga election MP yang ga madam punjab amburamia ya ga madam amperin yang ni kerpat jori pido mensen yang ngana muoma piwa doji kermen repi ama maya pi mas lefan pempur gajing maya yang pi ya kan ga long kumi yang ni tengah ko umpara penjurong pi wasle ya muslim reporta nang MC ali wutu dai klam takwa itel ko kerpat pi boro siapa penjob ya ke NPP dayu bagi ke sarkar ha ke Meghalaya to ke NPP hi tahapo central government to man da ke NPP yo man ko i ka tri ka thip yong ke NPP upoi haduk dali. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center